Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mga Allah, mana yang begantan usayan. Agian kaya fadlu itmamil wudu. So kapakala lebih yo kapengumplit wasi ko kapagabedas. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anamiater sa hadis miaratiten sa ko Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitiru iyan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurra muhajjalina min atharil wudu. Giang kaya hadis amiakatiten si Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitir iyan amata anati nasakan namia negakan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giinian turun inna ummati yud'auna yawmal qiyamah mata anati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asu umat akan natuwagen siran sa alungan amauri alungan qiyamah sumisindaw kititi haya sumanga buntaliran na gusto mga limayran na gusto mga sekira airan giang utaguran na ginan so tihaya mapapayag sa ikong mga buntal o mga orep no Allah Ta'ala ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama hajjalin na ginan so sindaw tihaya o lema barukan o ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusumbela airan pun sa giang goto ararad giang goto abdas giang kaya hadis nana makanguguna na uwanan sa panaguntaman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko umat yan na gusto kabubaya ini yang kirang sa mambagian niran agi yang goto mapia isa giang kaya dunia na ayamala na sa isa alungan na mauri payag pino Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa giyang kaya hadis agiang goto akisasanggay o pagtawon yan sa iko pitibarangan pagtawa miyaw na isa akisasanggayra na miyalun yan nagyang kaya tumitihaya sa mga buntaliran nagusto mga limayran nagusto mga airan nagyang kanan na kibibida kaysa senggayo pagtaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lemo na punsi kung lagu ta'ala akiapatutan udina miapatot so kapanalamat si ikwallah naguso kapembentu gaun sabab sagiang goto ini bagay niya na lemo ami sa senggay o umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikum mga pada pagtaw ami ang una so penso kapag bedas na tunga na ya mala kalbihan mala madidal mo na kalbihan nagu sawab udi na giyang goto balas wa sawabun jazil pite mana na mala balas ka giyang goto kapag bedas na perkala la sudina peraponas ko mga dusa nagu giti katang pakagamit sa ko sindo o buntal sa isalungan na mori nagusto mga tihaya sa ko mga lema nagusto mga saki ayapato sa ko Muslim ama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panaguntaman niyan so kakompleto ugi niyan di kapagabedas so kataruto piyan sa taman sa anon matarutup makompleto agi ang goto sindo si isa
alungan akiyama ko kapakatali ngumanian si isa alungan na Maori. Aya isusugu antonan ibanan na kakumpili tu si ko abdas magapan tagun si isa paras na gusto mbela alima na gusto saki na so serun sa paras na gianan so kapagunabi pun si ko mbela atangila si ko ama na tangila o repnon lagutala na taman si ko tangilan yan na ikadua ipu man si ko mga enetuan udi na tuan na buko si ko ulu manusia sa tampar sa puro na tama man si ko bakayan so kakataru tu po kapag bedas magapantag si ko lema nagian na tigen so kapaguna bisi ko mbela barokan sa tama na tigen sa maka masagian ko to ni bana pamaklawan so man so kapag bedas si ko mbela asaki nagian so kau nabisi ko dua palo sa taman si sagian ko to antoro ni bana saki o antoro ni bana ore penon lagu taala ayat tiga na paliugat si ko muslim na oban yan na minggulalan agian ko to antoro ni bana kapag bedas asakan yan na giin yan na udina kena oban yan panana guntaman ni eka kompletu agian ko to abdasian ka antoro bana adnu tu pekednu na nakap kekurang isi ko balas o di magabedas aya pari buat si ko manusia na giang tu ni bana na so abdasian nakapia pia inianun ka anma pel si ko mga tawa antoro ni bana na udina mga pagtaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amakatali ngumasiran sa alungan na Maori na sumisindo na tumitiga ya makatata idagi ang gotua mga buntaliran sabab sagi ang gotua abdasiran sa sagi ang kaya dunia so agama Islam nana agama nana sote gu agama limpio nazafa kana uba agama marsiko na ay pelimpion siya ko manusia nana pelimpion yan so poso yan tatigyan na fakama yahtamu binazafatil qalb lagi dutu asadun sa kapananaguntaman ni o orep no Allah taala sa kalimpio so poso yan si ko nagusto sekreto niyan si ko mga pemagabina sa si ko paratianan gusto mga tunan iba na madedal man si ko poso yan nan lagi dinuto membuat giin yan di kapanaguntaman ni sa kalimpi o lawas yan amapayan. Waya man na suwagamatan wagama Islam nan malagi do masulan anta ka gusto sekreto na pala-palad na pelimpiyon. So agamatan wagama Islam nagiinan ni agama at terimaan Allah Ta'ala okay tayo pagin na tao sa isagian kaya dunia na kailangan na limpiyon tanu sa mga puso tanu wilimpiyon tanu sa mga badan tanu sa isa kilimpiyon tanu sa iko mga badan tanu lagi dagian ko to kapilakata tanu sa iko mga hadas malagi do hadas akbar anta ka hadas asgar memang lagi yung tamala hadas agus sumala hadas why na giang ko to kapag bedas na ay napkalakat na giang ko to hadas asgar pamakon na giang ko to may to hadas ay katawan tan so kapag bedas na gian na kakapak ay katerima awang lagu taala si ko sambayang manusia adi kapakai ubesumbayang su manusia abada abdosian dina ame ko sakanian na miaga bedas na tagin ba kada maka solid udi nagian go to abdasian ada matarima nana kesabapan utu sagian go to kay sumbayangian udi nagian go to simbu pimbulolan yan nana diterima Allah Taala atau antan wa so abdasa telu adar pa kailangan na makapagabdas sa manusia idagian go to gina di kasumbayang nadi ka pakai ubah sumbayang ada abdasian adu nagian go to katawap nana ubah tawap so
orep no Allah taala si saka aba sekan yan na daba na abdas diga pakai ba te apa daba abdasian nana ay katlo ko nadar panagian na so betia tanu si Quran o kakapti tanurun akagi so kakapti si Quran na diga pakai ba kapti o mari dal mahadis na di maka pagai bedas agian so katun Allah taala la yamassuhu illa al-mutahharun dabuna pakap tarumar sagi yang to masusoti aninta ko Allah taala gian kaya mini begetan usia osen makapanta si ko apa Naruto paudi naka kompleto si ko kapag bedas na nakagunan tanuai ka antana mapeduna mapedutan si ko umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuwagan si salungan na mauri tumitihi sa mga buntaliran sa misindaw sa mga lemairan nagu sa mga airan sebab sagiang goto abdas api-api aniran nagu tiaro toperan sagiang kay dunia terkandung na kandakan ubuso salam alang wana mga bangsami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.